Ninkutangira aha program y'Ekyanga Kyawe. Omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime. Erizoba ninza kutwara omu kyanga kya Bigodi ekiri kushangwa omu district ya Kamwenge. Nituza kureba aha mushiija abigaba John Barya ogu akasharamu yarinda eby'obuhangwa yakora Ekibira. Ekibira eki nikingana kilometers zirikuhika 4 n'ekicweka kandi akakitamu emiti omu mwaka gw'2022 nubwo atandika kukora Ekibira eki. Ekibira eki akakikora n'ekigendererwa ky'okwenda kutungiramu enyamishwa hamwe n'okutungura ebintu eby'oburambuzi kurabira omu nyamishwa hamwe na n'okurinda Ekibira. Ekibira kirimu emiti y'eby'obuhangwa kandi enyamishwa nyingi ezirimu n'enyamishwa z'enkyende. Mbwenu ainemu enkyende z'emiringo mingi hamwe n'ebinyonyi by'emiringo mingi. Omu kutambura Ekibira eki akateekamu emihanda mingi neetoora omushonda zitari zimwe kwenda kuhwera abantu abakuba nibenda kurambura kureeba emiti n'enyamishwa na munonga enkyende nizo kusingayo omu mwanya ogu. Mbwenu waba nonda kurambura nokoresa obuhanda obuyatiiremu kwenda kurambura gye omwanya ogu. Kandi ahansi ahakuba hariho amaizi akateekaho ebiti by'okutamburiraho noba notamburira aha biti amaizi tigakakuhikaho notambura orikurambura. Ahansi nabwo hoona hariyo amaizi mingi g'ekidiba agu enyamishwa hamwe n'ebinyonyi birikukoresa omu kibira eki. Enyamishwa tizikashohora ninga ngu ebinyonyi byaza hare birikuronda amaizi. Eki akakikora bwanyuma y'okushanga omu district ya Kamwenge ngu enyuma ho hakaba hariyo enyamishwa nyingi abantu kubagiire omu kyanga eki bakitahirira bahinga enyamishwa zaabo aho kutoora owe nokwe kusharamu akataho Ekibira eki kwenda ngu enyamishwa zikatunga obuturo kandi nawe azikorese kutunga entaasya otiireho n'okutungura eby'oburambuzi. Amazina baranyita Mr. Abigaba John Barya. Naturally ndatandika emirimo yanjye naruga mu shomero. That is close to myaka 20 hoireho nkabanza koraho n'aba Uganda Wildlife Authority emyaka mike so kunashohire nashora ine okukunda ko kurinda eby'obuhangwa hamwe no kuguma mu business ya tourism. So still cyanyihire mu Uganda Wildlife Authority nkenda kwekozesa. So ko cyanje mere kutandika ko gumwanya nkenda nkore cyanje because nkanyine passion ningo kukunda ndikwendebe nyowe ko iyo mu nsomo ndasiga mu itafariki basically sofa nibyo mureba around here. Kutandika mwaka ki mwanya nkagutandika kukonservinga mu 2002 nkantungiremu amatungo saide yifeje nkanyine mwente saide yo kunkampinga mu byo kurya nk'ebicyori ebihimba na nomwani. So naguma gradually ndacyendeza omwanya ogundatungiramo ndahingiramo ndabyara emiti ndabyara ebijuma nagizo ku attractinga ebikoko ebinandenda hawo kugira ngo ogwo mwanya guri hagati ya communities n'abantu abatakatungire conservation idea munonga ubaguma barenda kwitebye bikoko azanye binenda conservinga. So kuba bahingaga benda kubyita hati bireba hasigiri ihamba nari kubyarwe amahamba amasyaka hati byona byije. So eventually nkaza kumara imyaka 2-5 nashanga ibaba barabinga kuri byone bikoko mbine hano aho turagambiriza ishaha ndabona abajungu batari hanse ya 20 ine business zone abarija kubirambura aza bakashishura ka sente ko maintain ngogo mwanya no kutuyamba kongera kubyara emiti. We niwo kumuntu noreba ngo okurinda eby'obuhangwa n'ekintu ky'amani munonga. N'ekintu ky'amani munonga kandi kukira munonga mukuru wihangana arakitahisira nashanga nanye nko muntu ndakikunda nko muntu kija cyaterera mu programs za government. So nyine subi ngo mbwira bwo mumeshaho no kushaba kwanje nantakore kiraha ndaza kushaba government enyongereho mukono niko mwanya guhanguhe na nabana ibaza baharubaju bakirebera ngo kurinda eby'obuhangwa tine shobora koramo if anything no go bamuna sente kandi ogobore no
kulinda eby'obuhangwa nk'emiti ebikoko ebyo birabe extinct ninga birabura kimwe completely ubu young generation y'emyaka ya 20 kugaruka hansi iba batariza kushanga hanuya so kucyara gumwanya abantu bingi baragukunda kugira ngo ebyabato batakureba bije hano bandi babireba so gura attracting abantu abaheru yihanga abahari yakamwenje na nabitu bonka kuzarwa munuya ino kuguherire community ekwetorire munonga kunatandikira idea yo conservinga basically kandi ngenda kubyara fruit trees nda kubyara indigenous trees nkanta kubyara na family yanje nyenga so nkandenda labor cheap labor first of all nkantine sente mpango so na attracting neighbors twatora ko abakozi bahingwire muri 20 in a day so mukubyara ihamba ryo reba this forest is a secondary forest man made so nibo baribwire banyamba kuri hangusya kana inabayamba kufuna kasente hati eventually nabo bararikunda because niho akasente akunda abashashura niho bakukeya secondly abara maintaining omwanya guturimo parking eji trail network yitora bamutorarambuza abagenyi kureberera ejo miti kugira ngo tugibagarire emirimejo ne yabo already bakekuriyetingira hemirimo sokira abayamba munonga tibakiza kupakasa za Buganda actually Buganda yabo ikafoka mutoroko trails trails athar muchi nshanga muchi turako trails is nature based harimu first of all katubanza abirimwa ningashe ebiribwa harimu imiti gukora gireba background harimu imiti y'ebijuma all types then twaza habikoko harimu primates ningashi ezibarete nchende honkaza bikabingi omuntu wamugambira utarimwe nchende asa kutekatika nchende n'ekika kimwe honke nchende zitune bikabira hingura muri mushanju so what is tukakurambuza obaso utaba ebo kubimanya so ibyo birimu harimu enjoka harimu esamaki hansi mu part of the swamp harimu ebikoko ebyahansi nkengabi enjobe na n'impunu zirimo kuwaza hansi no bireba so it's surprising neze kishaka yitizirize zentungano zirimo watambura some distance no zishango because ogomanya somehow tugezo guhangusya trail network yitini ngo buhanda ubutoraba mutorarambuza mwabagenyi network yo nawaza kugiteraniza irakora 4.5 kilometers so yilini uraza kwetaga eshaha ziringana zitaransi yeyina kugutambura kugwexhaustinga so kirarugirira abwetago bwawe interest yawe wenda kuranza imiti haro part ya forest hariho part ya segment ya savannah wenda kureba nk'ebinyonyi haro segment ya swamp erimwe ebiti bya swamp kandi irimu na n'urufunjo so hariho n'ebikoko ebiratura mu rufunjo harimo ebikoko ebiratura mu part y'ihambere kandi hari ebikoko ebirakunda kutura mu savannah so izo segment zona ishatu tuzinaha dare bikuteganisa tourism obwiro iwe business ejoro mu ya tourism ningo kurinda obuhanga ukora umutaro bikuteganise mazimanka business zindi ebirungi biri mu cyonga kandi cyarengeze nazo zirimo azo zirinda kuba mpango first of all twanza twaterwe kirwire cy'abareta corona covid-19 ekateganisa munonga twari gutandikiye mu 2019 kutandika official kutandika kurambuza nibwe borders bazisiba kandi noreba nko basibire borders basibana airport itabajunga bita binja abagenya binja bitukutunga nibaretwe ndege so bitten sente zabura abakozi babure cyo kuba maintaininga so nemirimo yonka yateganisebwa twino bundi buzibu bwa poachers ningasha bahije harabatarakunda ekiturakora bo bareba ngo encende emiti eitiri conservinga baragirebera mu perspective ndijo nkabarenda kombeka shade zaba amajugabo barebe kibira barenda kuza kukitiganda mu imiti kombekesa nyo muto gunda byara ukakora nkagureberera nko umwana wanje ningo mukazi waragurebera kugamwe paji ondije aragurebera kugihamwe amakara ondije aragurebera kugihamu enku so aba watatiro security no rene yabe challenge bari joshanga ikibira bakitira hansi in less than a week so turetaga security naye tangwire first of all abantu gukora patrol barabaretaga kubashashura turatetaga security y'ibikoko abantu abo kugira ngo abantu bakagira injara abaramanya ngo ibikoko by'ikibira ntati bacyabiriye so barateyiminga shaha uruso butarimo bende kwija kwiga so ejo nayo ni challenge and this challenge basically
nitwenda kugaza uwo mwanya kuguhangusya ibikoko byitebi kwenda kubimaintaininga hano basically biretaga ikintu kimwe biretaga security byetaga ho kubyama byetaga ubusinge se byona kugira ngo bigumaho wine kuhangusya food basket eyabyo wine kureta imiti mito kureta imiti y'amababi ibirarye so ejo yona leta turetaga varieties nyingi zitina hanuya esitaraga turashaka mu neighboring areas tukazireta kugira ngo zigume hanuya ezenda kuba extinct ito tuzirindira hanuya nikwe zayongera kukanya n'inyamishweze nikwe zirongera kwija enyonyi nikwe zirongera kwija so basically ubwo mwanya gurenda kubagwa mutano munonga abantu eby'obuhangwa no bahaburaje abantu ndashaba munonga nenda first of all kubanza na government itatureba nk'abantu abari gukora business ziri private iturebe nk'abantu abari kutumuganda hakurinda iby'obuhangwa globally because global warming is already a problem. Ndarebaga government mukuru wihanga w'Ikinisa president aragambira abantu barwe mbisa barwe mu bisharara barime kutema imiti kujyosa amakara eki government eri kutamusente ito turukikora tutashashwirwe turi kukozesa amataka gaitu itwe abakuntu tutobe turya abahinji so amataka gutobe turahingamo byo kurya tukabiguza tukafune izindi sente tukashora school fees z'abana bitu turi kuzikonvertinga gukoramwe amahamba go kurinda mwe nyamisho government yobera linda therefore turi gukorera government umurimo so turabashaba government eturebe nk'abantu abari gukora umurimo gwayo kandi tubara gukora umurimo gwitu because nito government then abana neighbors abatahi bitu abatehinguririze nabo barebere haryeki barebe ngo omusiro gunandi hamwe bicoresha 10 nago byaramwe imiti myaka 5 umujunga kije karambura umunyarwanda kije karambura umuntu orakunda tourism kije karambura nabasa kushashura sente zirakire zinatunga mu season yemwe and it is possible because nabire testimony nakire biro kiri possible so ndatera umuranga aba neighbors banje barebe bikoke biri hanuye babirebe nke ibiragashihanga ibirabagasira because abana babo already no barakora nka guides abaratambuza abagenyi bitu no barakora ku maintaininga facility so basically creating imirimo yabo so ndabatera umuranga bakunda go mwanya kandi batuyame no kuprotecting ningasho kugurinda igimite yo inemu hine eche kuyamba amagara g'abantu emitegi yo kubyara yo ne wirita abantu mazuma emiti yo nayo rebe twehinguririze kuko rebe by'ibikokebe umuti ogura ribwe by'ibikoko umwingi 9% neberye imibazi y'abantu toratambura buri miti ikomeye yorabugana at least tuyituramanyaho imiti 8 nebane yakora nk'imibazi so turarinda imibazi yito y'obuhangwa kandi eshwe torwi omwoya oguba leta oxygen mu rujungu ogucyenchwire watambura kilomita 2 kurga fasi ha mwanyogo oraza kurembera kuzahinduka so reba ngo abantu barakunda no kuja kumuriraho because hariho oxygen ecyenchwire etarenda kurwaho nyencha kari na ryari hari biro burinzi burungi eraza guma for the rest of mankind for as long as mankind lives. aha mwanyogo honaineho omusigazi orukurambuza abantu ahabikwatine n'enyamishwa eziri omwanyogo ogu nibamweta ahabwe patareho mbwenu ahabwe patareho reka atushoborere enyamishwa eziri omu kibira eki na nuko ziri kutura. Amazina ganje ninye turi habwe patareho abantu binjo mu Bigodi ninga Bigodi bahita pato ya ndi guide omutura ko trail zone turacha kurambuza abagenyi barurwa muhangataragamanagamo mu Uganda barija abanyarwanda barambule abajungu nabije barambule so kubareta kunuya ntuboleka ebika byenkima bitali bimwe na bimwe so omukisaru kiteki ninga omutura ko trails twinemu enkima zingana mukaga ebika byenkima mukaga omubika byazo so twinemu black and white colobus eje tukwetenjeyo eto abanza kureba twinemu red colobus so ezenkimi ibiri barazeta colobus monkeys so kigambo colobus ne kigambo cyo Greek nikimanyisa kuba mulema so ezenkima nendema
wagizeho kuzireba angaro yazo ni missing thumb tizine ecyari kishija so zine byarabena kusha kibazo zetera colobus monkeys. So enjeyo ninga colobus monkeys hizo enda yazo ekahangwa kurya obabe bucyari buto munonga kuko tukurebegere kuri then twinaho ndijo eyikweta velvet monkey echo nikika cyakashatu. Velvet monkeys hizo nizitura mu group mpango munonga group yazo always neberyo hagati y'enchima 15 kwisa anchima 40. Twaruga aryejo twine ndijo tujeta red tailed monkey. Red tailed monkey muri meru tinkajimanya chonkayo nakachima kaine omukira kutukura. So akakunga ko ruhanga kahanga akakaha amatama gahagire. So kuka kwa karya amabigemiti kali kurya ebijuma kali kurya flowers kakarya na insect then karya na bunyonyi bucyari buto then nanaho kagari karya byo kuribya kwebyo ni kabito matama ebimwe kabya huro matama then kakahumuireho kabuto mushaka kujwa ebika kwa kabiciro matama katandika kabihayo kafutana ko kwembuzere kwekuma so iko tukakayikuma iko kagabyuka mu matama so muzakingana cyo matama eza amatama gako ni mahangu igo nikabasa kwa kubika byo kurya ebiringana nenda yabi so ibyo byebizo munda ibingana nebasa kuzo mu matama. So that means nakubika kakamara eshaha abiri nakatarire kabasa kurya byo matama kigusi ati ncuma ninge ncende nezara hahwireho bwireki twenda turebe amagaragayo ne kureta ne marabwire cyo munsi efa ya maranga imyaka igana tukomo kwera imbwene wabari munonga azo tandikira hanje yitwaruga kureba black and white colobus. Black and white colobus nakujigambaho hiyo ubulemezi bwayo kiri 10 kwisa kiri 14 rero okuzara kwayo yamara kwema nerindaho emyezi mukaga bwe nebekurize emyezi mukaga nezara kana akana nezara kana kali ka white pure white ninga ka mutale munonga akana kaisa myezi 3 katanga kumera ekara za black yano mumba tukasigaze white cyo twita black and white colobus cyo akana kana kwakabugana nika white ninga ka mutale. So lifespan yayo black and white colobus normally kuno mu nature ni mari myaka 40 ehurire then ko kujiha omutsharu ningo mu kibira okagitwara kazgame ko mu zoo omwindo ry'emisho abo shangezo mpaho nono zitreatinga ori kuzireberera tizikatambatambura munonga ejo ni hangara kusinga myaka 40 eje ryo mu captivity chonkaje yo mu kibira buzimazima tekayingura myaka 40. Then hatwaza ha red colobus. Red colobus nayo buhangazi bwayo neyinganingana na black and white colobus akubani zibe yabone kushana. Then kuzara kwayo nayo gestation period ni myezi mukaga. Yo black and white colobus na red colobus nigenda kushana kwa mbiremere kushana kali mbere ne ishana oyishireho entanisa eriali red colobus ninga algesha kutukura mutoni za kukibona eri nti kinucho cya red colobus ni kisobwire abwo mururu mwingi kirya amakora agakuraho ayi kucyuriya amakora agakuraho amakora agayiko munda gayejwangira garam atyo amato kishana byana ko kufamentinga enchibanza cyaburwa mani kumarankera kikanka 15 then hati kuchikwimuka kimuka kiri aggressive kisinzire so abamwe kunita twachagita drunk monkey ati kuchukwa kisinzire cyabona abantu cyende kubahambya cyonka turi mu group pam ko tuli kibaso tateganiza cyonka hija abantu babiri omwe nole cyakwata attacking so general colobus instead ya black and white colobus red colobus then tukija twahaza hali velvet monkey tizikakanye mu conservation areas abo kuba abantu bakazara singa munonga niziryaye bicoro by'abantu sishira abantu kandi zara munonga so velvet zo nitujeta enchende nizira guramisha enchende ezo nizishishe byo by'abantu munonga so abantu bakaja kuzita munonga tizikakanye oyo rano basajibona
Choka nayo buhangazi bwayo ni emyaka 30 choka wagiteka mu captivity ninga nko muzu ne higwe emyaka 30 neza ari myezi mukaga. Then twaruga ryejo ntuza kureba red-tailed monkey ningashi akachima akali kutukura omukira. Akachima katuko omukira iko obuhango bwako ningashi size ni kalemera kilo 3 n'ekichweka kuisaha kilo 4.4. So kilo 4 na n'obuchweka buna nibwo rimeze bwako. Then obuhangazi bwako akachima katukura omukira nikahangara emyaka 30. Then nikabasa kuhinguza emyaka 30 wabo kino mu captivity ningo kino ko muzu. Then ikabo ushanga kali kache kandi kino omukira mulingwa nikiruka speed ya mani yakuba nikabasa kutera jump ninga kulipinga kuruga hitaji kuzalindi nkamita nkamukaga kuguruka. So it is the fastest monkey we're having here in our swamp. Then twaruga twazali kajugujugu etukweta grey cheeked mangabe. So kajugujugu ejo iyo nayo buhangazi bwayo nibwenda kwenganingana black and white colobus ninga white colobus oyihireho ekizibe cyeyine hiyo neri kekuje karya hali abijumebire ebine hard shelled nuts ninga se ebijumebe bigumangene munonga. So ni bituma amino gayo kanenize garugam kuga kurugamu oshanga style system myaka 80 ezire byasha. So ati noshanga yalya kubi yayituntura yatayise myaka 80. Then naiba kugambiraho gestation period ya red-tailed monkey ninga kana kutukura omukira. So gestation period ya red-tailed monkey ni 5.7 months. Iko tukahise emyezi mukaga iko nikatwara emyezi 5 na wiki zikwengeraho. So twaruga ryebyo nakajugujugu nituza kuza hari hoist monkey. Kuna nabagambire hoist monkey negumanga na kubona akuba yobwero gwenyine tambura hansi neria ebituzi. So hiyo obuhangazi bwayo nemyaka 80. Then wajito mu captivity it can go beyond the 40 years. Then gestation period ningashi okutwara kwayo ke kuheza kwema nemara emyezi mukaga then ezara nemara bwire kitakaga kiri kwema. Okay. So ensima zinu nizahukana katandike nakana kutukura omukira red-tailed monkey. Red-tailed monkey ne rauka kutwara speed omumyezi mushanju red-tailed monkey ne yema. By the way twabugana group page okushanga nyina yakana eno bundi bugirye nyima ne yema. Then kwa myezi mukaga that is like after 1 year and like 2 months ishubezara jonko bwana nubukora mparampora oshanga eno kumuntu kubana nkamukaga bwana bujukuratire eri nyinemu. Then niyo twaza then twine black and white. Black and white yone chererwa kushwa kuzara akuba kuzakura yashwayema nemyezi 9. Then atko konjere emyezi mukaga kuzara aho nayo yamara kumaka gumwe nemyezi 3. Kangambe oburgo bwazininga oburgo bwizina enchima omurujungu cyeta manke. Manke nekigambo kita kanyira munongo mbajungu chonka akawaruho mushije mbaka mwota Ronald Defox. Ronald Defox iwa akaleba akakoka kachaka kuturo miti yaketa monarch meaning the small creature ninga the small man, can say like small man. So ni hechigambo manke charujire from the word monarch that means a small man ninga a little man. Yeah, vyo nkwasa gamba nchimwe yebare owanyegitaho aha program Ekyanga Kyawe twasiba omukyanga kya Bigodi omu district ya Kamwenge aha mwanya ogurukumanywa nka Track Trails kandi omwanya ogu twareba ngo n'ekibira ekyatirweho abigaba John Barya
omwaka gw'2022 kwenda kutungura eby'oburambuzi omwanya ogu hamwe n'okuha enyamishwa aho kutura konka amani mingi gari aha nkyende kandi yatworeka ngu omu myaka y'omumaisho abantu bingi nibaza kuba batakumanya enyamishwa okuzabaire nizitura na munonga omu kyanga eki ni kimwe aha kigendererwa ahabw'enki yatiireho omwanya ogu kushomesa na munonga abaana bato kwenda kumanya enyamishwa okuzirikutura hamwe n'okuzirikubaho omu kibira. Omuheereza wawe ndi Ivan Tusiime, tukambendeze okurara kurungi.